Shami den tahasina pion nyala sons mu kat bora en sons mu sheltem borma te jingle kat renouveitira te bela process pour ne akola banira nganduni yango akola bana ba te guruma amaka yo banyara la ya yelo to chekati azam pawt banam na zaduma munam duka gasi unte mina za sanye vle katon patala en fedi ko pun kati akana te jinjimo pune ite za enfant shedem ben zanti samba na kedi jimo kati pi bol inside tamale mi gulum bone abu moaz zo mi ti anan katar kanan saha te malati mabishab dumo pune ti nyang pal UDS ma kabayina banyala jimsa representatives kabachana dumo pune ne tizang te fabla zanti solo bambe sambane yeto amoso le shele malti katbone solo tabson nto son te katen la bno de zo kat gahnu bolba yebe kena katetinya way forward so far wula kare chena ka son senden ka bo borni rebasano de zo cheka namba marhabi kena pamba e marhabi na okay ka dar chamo yule na Milo Osman Yakub Osman. Okay. Man ni Jimsa president. Oh wow. Jimsa magban ni la Ghana Muslim Student Association. Okay. Ni president. Wow. Yes, ni pala campus. Wow. Ka mabiomi. Elon Bon Yusuf Abinjami. Okay. Manya treasurer. Wow. Donc alors ma zabia ça. Ka alhamdulillah manya Muhammad Tayyib Isa. Ni Jimsa chief imam. Wow. So kaso yen mani vo gandanji dumo pulima abiti yen muslima dinan kanya muslimi kabe sambane de tuna atete zana ben sha tiyan non dumo pulima to tuli nyenye Jimsa president daledin tahena chongo alhamdulillah ta parti ni malanna okay. First of all, zantina piamo is nyem pala halla de piamo to tule Jimsa nyala dozu kampuni nyala Ghana Muslim Student Association okay nyala ta muslim behum bishikur tapfune nan bayinga langu nyala ahasu tibikat bishikuru ma pfune lande bare yala lande non de bashakam za ta muslim behum bishikuru ma pfune dalil shami den tahsina piamo nyala sons mu kat bora en sons mu sheltem borma te jingle kat renouveitira te bela process pour ne and la shelton zambier pour moi ka tana rane let me see kala la shelton na malama ka dinna ka man la de la kana so kati piena inshallah antizanti falozan son muslims muslima na yikuno nampo na on balaga su kamza inshallah antuzan son so te kandana pion beti yel mo so kunyala te jingle kat manda karambal ma pune de bor son pom ka son bela karambal te treasurer ngion di pa inshallah yelti on sant pe jingle ma pune estimé de ben chakam de budget pune yelle ka soluza hawu ka fana shelter jina bitin kana pion te poma na wona te katara inshallah tinyele okay so son to be sambana kene shukuru be hinyaya so therefore maybe dinan ke yimber jingle shukuru ma pune shukuru be tamande tunbe be toy nzante karenna wula kayan yella nira ko o tonye kama hanka shedin bere pune ni o ibe sambana ka gbana to tabson so alhamdulillah mo ma on kunyame te muslim be shukuru ma pune ma ti kana jango ma pune den ka tan si yella kamda den ka ti buhan karam alqur'ani den ka weekly to mala weekly tafsir kam bal mamnum yatun mala na and a lot of activities chen la jango ma pune and jango ma me dem mi to ba kam na pa jango ma shukuru ma pune ba tin di lahbal te bum pun gargare sane to mena jango ma ne me de yum pi bon da jinir no vishi da yum pi de 10 years mo de la jinir no vishi jango ma pune abinda ku miel shamlan okay so tauna jin ta jangma pinta na jin pinti song buna jin song ba shana jin da na la bielfu ten kanan tuara mal darbi yan la fan san ya lati no ya den nim kum kwatana ba jangma na jin general innovation so sahu ma ka ta pille so ma ku ya ta muslim ma be ben be shukru ma
tɩ ne executives maa yĩna ne tɩ master shɛba tɩn pii bas tɩ tʋʋm ka tɔlba ka tɩ ra gbaas y naawum yikunu nam puuni sẽn tɩ bu sõngsem n zaŋ tɩ jẽnglem maa bɩ vɛlgensem zaŋ tɩ jẽnglem maa so dẽn daa idea maa yĩna ka tɩ ra yĩna tɩ bɔr sõngsem hal na tɩ paa zũu ka tɩ nak bɩ jẽnglem renovation. Okay, so IN renovation it means a lot. So to understand, is it that you bought la paint and you painted ben ma puni kama IN paint ma the puni ne sambane be yi mi am wurinle kala for a new foundation ni lab me jampale maybe to modern style because IN 10 years kazon ye to ambalama wala ke renovator renovation ma puni tamal painting aspect bien ka song bu bien tabor tiles ka tira baage yertin and tiles ma the treasurer and yet to ha budget ni shele tiles ma tira ba metin ka tinale tiles ma ba the budget ma part budget shele pundu ma ka lab hinyele ka tina okay dan tina kutuni tiles ma tinyela carpet wooden carpet dan song de fune so rin bazan ha bien ka ceiling ma ba bor tabu and after ceiling ma electrical fault bela ti janga ma fune sa shel ben inside ma de min kunwa karnyela when mashele ben ma hay so electrical fault banyel be janga ma fune a whole lot of things kunyela be janga ma fune ka bor tabu because this shiri ajumi janga shiri mi pia kada shi yoro shi na shi manu su shele donc te amika ti yundo lore te kana te zo ka tinyar ka jangane ka to labre painter wow okay so ne labna asane do kama nyine nye treasure zanti association ma so far la ala ke pun kunnan da pune to alhamdulillah dan campagne ya to ashi ne pando na me pom okay an check our voice ma ina papa ne pando na pa no chat ici na para campus okay alente pa ne chong okay so kala pa station wa pom ni into pa ma ka bolt ni santi ya to musore nzan son sa okay to kama ni te essence na punya shi ali te jonwa tin kana ta pare yo pom ka wanya malbu so ali jonwa puni binyara pambiani jonwa puni kanya dalanka bukata ka bedin shi to ko la male okay shi ta ku jimi to pom for jonwa din be shamma de daaya pam kabor malbo mo ko ne renovation ma so ale la di chamba ka shab blanca na to pour jonwa puni wo so non ko besha so ka ti don na tuniti ni te ba ka ina to mal of course so amini jinma mi che dia ma che te bola lare okay o tutto non without lare okay ami ka te shukruma puni mi jimsa te ka source of income okay timi source of income kunyala Friday collection ni jimsa juice okay tami la two source of income so de ba de tera ya shanga okay so dinna difficult to save lare okay to mal jangwa so aka tili de Friday collection ma puni ti ku de like the highza sometimes over 1,000 wow bir ko nya 700 900 shina okay so ami de la alarma shukruma puni terenda jangwa prepaid yes kadar ko yes kana che jingla hay ma illa yes okay so like écoutez la ba frère était en pala de parlant de bien ya la bali tes enfants ala tout ma jangno avec la lamna de jimsa dismami ding ba like très tout garle yes bale ti pion fa krani be sham so kana shukuma ke no lo jimsa dis o yunu makar mala to ashe okay mi kula nyo de ba tama program sa ta na shukuma puni so la de ba ta la program sma so ikuto nye la receive halente ni ito zal mal jamna so to de mona sheti na samba to so de bien to bo sonsam na rosane ka sont ka tama jamna ali jamna kashku ma kon pour jamna puni okay na ropa lecturers ni komni shadon ku bi around nya kula campus baza pura jamna okay so ka tra ba pom wala ka tana no sheti na bukoti ina antu so no sheti mala ta budget bi tumbo la shale na rosane na so ka tra pumpu jamma ya like ya shadon bor maluma tra pumpu so tra mal patching kamal de painting kana ci tiles wa ni carpet
ni ceiling Okay. extension bo jeng ma de pormi Yes. mala screw bi ma ya ala jeng ma capacity Okay. so sometimes ba li jumba dal kam Yeah. She shabi ji sambana. pour jeng ne so kalma na ba pa so ka tin de za budget nzan son Okay. so aka tili ali patch ma pour trama la budget for the patch ma so tra kuno be sha kamza kanyala like cement ne anda ti anda iron walls kanda sisa Okay. ne be yare so that is 8,000 Okay. 884 8,884. Okay. so kana che paint ma ba ti en paint jangwa cause ti patch na she ti paint Okay. ka biara kara danya bi jawa da ide na ba anu mala because ala paint ran la de budget ba 5,288 so kana che carpet ma trapem na da boy kama jangma za ti en song carpet para ala karendi so tragal pan stores bunda to budget so that is 60,000 Okay. so kana che de rewire ma cause the mala problem into kuno la so don't ko trouble the way you can When ma. wire sa Yeah. so kata de banya 18,543 8,000. when I extension ma because jangma de don't pour sheet external that sound to kere pour jangne so de bara nya la 22,459 8,000. so tax akata okay pon fo cha kata nan tax baza because the utility limit the budget Yeah. was Kami imbwani na sham. Yeah. so tax bara the bara is 70,000 so when shall come jama when shall come za to ko bola shana to kunun jama bunu kalama to za da na yi so zara ya 195,240 Wow. almost 2 billion This ha kai to abi. so tira pupu budget ma shambala wa idumura laro tamsupam Yeah. tashkuma tukto jila so ti faka jia da nyangte she ta zan yina Okay. ta zan ta follow son pambas sambane Okay. ka nya bin son ti sha So kaman an ye shamu son sama wala fit ke bola. Is it that you could bora la pierre da manan san be di nan ka sonu tu ante what's the name cement kan yelmo be aggregate be iron rocks ko ma be paint ma ko malakani tuti you welcome alle to tija kala pel haka tribo Okay. because ale jinwa the budget ma puni kaka ko patch mo tra list everything Okay. kama tra bora patch mo for example tra bora smith ma 20 bucks so kara bora to bora de sisa ba one trip kana che bi ashadin ben so tilisa disaster so hala I bora like I to cement ma Okay. tambora Okay. an to kuda sana 20 ma zan zan tete Okay. wa amma son sun shambala Okay. I like dinya iron sma ka to ti sakati samilan lamna listen essential ma pulu taram pulu be shakam za so Okay. kama tumbo zinc how many pass ka to bora Yeah. ta sabon so Okay. cement ala ka to ka sabson Okay. pulse ala ka number set mo ka sabson so this are ben so inde ku ba like dinya bora aspect na ko Okay. anton ko polo fully ko da de be shaka na tsaka Okay. so jimi ya kala sadin tunda Okay. na to zan la Normal zan. dana Okay. tunda Okay. So poi kan kana san yin president so fa nirba ala ke I chante pa kar kunya jingnama kunke zana ni tin miaba. Alhamdulillah. Gwamna to go up. Okay. The zang budget man pi chang to pa nirba, chang to pa pamba. Okay. So alhamdulillah to chen ma puni. Shabi to ti shele. Okay. Ka shabi na ko promise that now we could nam Bente. Okay. And sometimes you push in more simply yelbum punting Yeah. the simply because nibala now yele like ni salawa panels at to town. Yeah, of course. So baba microfinance tara zang budget ma zang chang to wa and kabra to ko bolt up se shele to ku ye painting aspects ma Okay. bara ku ye painting aspect ma the budget ma bra ko la ban shakam zang tati Wow. bara ko de la arma ban shakam za paint ma ko sa paint ma the budget ma ko la arma zang tati Wow. atira chang to da paint so paint ma alhamdulillah paint ma bi jang la Okay.
And a lot of people, this is on budget match on the papa. Okay. Shabna kuya na wani kuna sonse. En katna kuma le gorganda. Na wani kuna na wani balagati su kamza hasha. Okay. Agban to ku budget ma ku shirza. Okay. To Imam Chankana Asan. Tenera be shukur tera auto enjoy ne Jim Sama. Te to go te point da ya. Ama jangwa ngwa to be diam longuna. Alhamdulillah. Okay. I'm just kidding. Shukuru bihi ti tebele champam kati yuri yeto ashan karamana irin kergo nyele. Ni biela na kushi fi sabilillah tebo be sonsan tebo mal anfane shel de ba bande dinye jingle ka zan le zan son na woni yelle sham zan to daba. Alhamdulillah rabbil alamin wala aqibatu lil muttaqin wala udwanan illa ala adh-dhalimin. Tapana wani so on ju on bar ban shakam naran karnan o yiko puna ka ban shakam chana mon mali iko noti yale mon nangma karnya la di nang between two ways kyaf one noon o yel kun karnan so te para la nama kamale yeto ashanga dum yeto afjala mal tirete dana muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah inta jangle ne be shama akanti yul jangle dinyala ban sha'awdin one of muslim sana saati yeto ashanga kama antanye ka anna muhammad sallallahu alaihi wasallam kan manga ora kama he got involved in the establishment of Masjid Quba ne Masjid Nabawi ana wa sallam onyane so ngonda take part fully in la janga ngom nyaw kada wuhura kama jangla miyabo dam malaza she ta musun sapuni sha ka kana tile kan wala na yala alqur'ana pune o jangla ne be shamma nam va shaban to ma de janga zan nyana nam va shaban mal imane ka zoro ngun nama la nirma no yire zaka ka pohro jangle kamuna tuduma na mama ko la hayalti alqur'ana puni hawa wa anna almasajida lillah wa jangale nabi shamma naun dunyale fala tad'u ma allah ahad ban sha'bu tunere nan jangmana karpala mun naun yeto anyale. So what is trying to tell us is that I to me jangale karedi karkunyala amyele me out of aborna song la musun sadadi to nduma na mamma o yambola za shi shalta aljanna pun kamantin ya hadisi ka anna muhammad sallallahu alaihi wasallam ko yelti man bana masjidan bana allah albayta fil janna wa nir kam ngum me jangle andumla na yem mela yilti de lama aljanna pun ka fanum kanati tela yeto ama pun karib zamani nir kam ngum me jangle because the kaman jangle mi yobne be shama kay to abel it needs kaman thousands of cities nir to nisizane so ka fanum kanati tere puna ka par la song the ribu zamana ay ko jingle from scratch hal kartisane anto pile maybe ka kanati nyama afambo na timela jangla wala ka yule ka zanga hankal na kon bon bazon hankal an na ko ti halma konko wala na yinta ma Allah ka ce nan vosomi mun kuto hal mun buto ti hale ama o won ban ti hale ka kanan batizan idea fa to agbagubla de la ka ce ban pile ka so kana antizan hal one bag of cement and wala na ajangla ma ayilma myaba aljanna puni sa short because anduma na o rahma yalma pam no limitility na varsha ban to me konko so o yalgalamati hal aina to kuson one cities dan tahal kamar manzame hal nirkam ay buto mi ko bi ko mer jala ka kanati ni time ka julba man tapu ne ay ma agbanto nyaba shara pu so den ngo ma za de nyala ban sha muslimi kam na to no vange because tin ko be dunya ngona ma nti hata ultimate goal nyala tepa kiyama dal kana aljanna because muslimi kam ti hanyame onyen non sham ko dumal na on yarda biuzo ka kana ka fasha ya o na mirka tuntumle hatta ya'lam Allah hukma fi na ala amila adumala na on fukum social den be to amabu jinglo ngomi tazamin dumala na on emphasize audit hal ka cheka jing shanga ben ka mus bramel me karpala musun so ka mele ka on dona la on ti oda ka burun la jingama deg mahal bi alquran kama masjid dirar bra miel metam munafiqi zo anyway ka be zangale am blackmail musulmi kan dona na on dati order kana sallam chaka nirbe jang anta wurla jang lama so jinga pam biene
kare nyala ana sallam on zan de to na kar mema zo hal nu zungo bana tabgar lame kama masjid kufa kuba ana sallam mamman bien ka mela jangama nkata masjid nabawi ana sallam ne mi mamman na rapport jangshan ora to zo ya ko to chaka o sahaba nama ka ban nang da janglama fi yala hal ana sallam o zaman man pa sura bien anto mal le janglama all the time kartan ka pa ma ka ana sallam jihra ka sahaba nam zor na bachang te disteba ana sallam kazang pa ma chang te samsi anam nira yisi o so da ba palage o le bo haba yimi pa ma zashi wala na sane because Pama kama she has dedicated her entire life in for Jinglama. So anasa nara wumle ngumang danang la addu atila Pama. Sa ngu an hal so imle jingle ke to abe nyale. Dituna ku pangama bun shakam din ni now ye to aka charlana ajang taraga. Karla hatun tenma sorry because man presel farma kan yes. Okay. So tenma anasa sallam oto oratu zume ko o yarti musulma bangaye manki be now ye to apune hal sahaba so afasodati to orati de he spitted on the walls of the masjid yes neutral side so also da palge ko yelo annun shama abu fela kale yel sahaba ma to nyahan yele so it's trying to tell us when shakam anyen nankar gujangle nye muslimi zalatal azon because ajama shimbala nimane that is where you have a personal connection with adumala now and nimane konku kayen to bane kadona anta so mamina tamrta gare you and your collabun kama akukwa jila ngoma amin den number tabsham adwa na mra garle more special ITB suju do phone ka imagine ka kan na janglamana manga you don't even have la suhduma to pray in the masjid because it is not in a good shape kanye muslimi ma so you should take it upon yourself as muslimi kama ya jingo ne be shama don adamal bukata ne ansong anto at least halen ni nyaba be zabla of course so kwa ma bin shakam anyen nan so the zamata lahta ni nyambia kama mun kam yisa mun kam dua this is kama it is incumbent on you na pangama anjako sufmage because andwana na yelta mal qur'ana po man oyen zangun na jamana oto yurmu ko zang de banma yeto atharna ka fashaba nirde gubyala nan dwana na de zang manam be tilamb daraja an kan ta paying now daraja jelanda ku because auto zo ko yarte o jinama jamiya nawone kazan to anti ibani ni manama halka yela ba bi halbi jala chafarnama lo shafa ko wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tatu'huma wa hal ditun kar vora tan lo shel polo adina namonga tonar dolba but amben dol ma bu mana yahmu so ne bon ne vorte chalo achal poloma nyame dinin ka ko alamba ba dina mal solna to intere fi sabilillah de kana hadith sahih pun ka ana wasallam o dadam yipi o yela kamza mar na ala yela dawata konko karman la sahaba nan buhume dene nyedene ko yele wan nyale kamar as-sadaqatu jariya dadam yitum tumle karnyala it is a lifetime establishment kaman jingle ne be shamma du ku zamati din ko menzan al da tawur to hal anda ma taral kar menzan ni man ma ba aduna na nam bu ayya anda ko pili jingle mi yaba ni man ma o enzan la de la ramatra hal hatta atana al yakin na ala aptati pim ka pa ngon mala na ka te be aramal la bangsam ka zan bangsam ma en song understand so kaman tinma Tekala al-arma, but alhamdulillah for what Allah has blessed us with, that is the little knowledge to guide it together. Katato yinati yara. Then yan ka muslimi kam unzabe odaji ne pune. Kubarno satemi to odumala naone. Kayamba hanga biane. Because ndwana oto zora oyen yelte nang ma al khairi. Obi yelte wasari'u oyam wasabiku. Oyam kama dangiya. Kama dangiya tababi in races. Beko yele. Kama nangin ya yoma obe you know oyam puhutu tumlan karnya al khairi ko chakate nang so it is telling myself and you as well kama ben shakam din ni na ontuma balen no hai because tunku chan ma to so be din say nang bia of course now to ye to ama the champion yanga sahama mine kan mandi tabne an ye shemo ngun kam ye musulun ka be sambane on zan la pa o ti hapune de be yuge tranye katema bi shaba
da be TikTok zabre en sen lagra fur taba pashi to ngoma nguna ay nangle ndwana sen zoala nambo de zo miera contre banda fur lagra social media kariye pakka dir lagra fur ma naun tuma mboma ay tum le den zam gula bian kiyama kalan tum yettab gam sim dunya de zo de tum le te dir tel lagra nan lo chepulu ayen yettab gam sim dunya ka sala yettab gam sim bian kiyama de biya chekat vo kom kalam. Ok, tu vois comme à Calabna, soit à couper l'ol, comme garde comme TV zone bon, ma bimana n'y a la bambi du mot pour tu sais de ya foi ka chang an bon nam pahala ba sha an yel kama shavna dirb la'are nan da dan kan polo ana so sare o da dam it kana kiyama dal ona pong ben vugiyim na lan dumala na bo anda nya la'arsham ka wala kara dil ya polo kara dil na so di nan kara dil mutam musun so zo fa biha wa ni'ma amira dil tam yeto ashal dan kan zo la habiya sane ka oyalti we da dam be wa an laysa lil insani illa ma sa'a da dam bin sha'u be men zanta na ala antum shale so alhamdulillah ay to amana kan bon amber shedan ka alhamdulillah press tisama ala kane so ibonu song so dan ko ni to dole ko song san paya alhamdulillah timbal namban ma okay to jim sakumala dalal numu namba okay kana pacheto mbajion kat malte personal numbers so renye shem yala son sun kamza hadin chang jimsa sane yala la jimsa accounts ma pun karbi tamala bank accounts tamal different bank accounts kamal mumu ba mumu wa ma den tun boost den tun very simple aha so ruza habiane de beti treasure sane inshallah zang namba ma zanti ka kamza habon no son so to la number and in addition to that my the personal numbers kama sometimes son to dabaye kama material smart and the yelma son to daleson ama den on no shim karpati ma ni problems antu so to ba maman personal numbers ma bien katem bol les ampa dinin karnyela amalla bi adaleson karnyem osozanta ka an zan la nyang pala inshallah to ko quality personal numbers ma anytime yung nyele aspanyele zawon nyele antu ko quality anytime now you can pun katen arrangement kana to pala okay to panga ma ki contact honorable mutala yes tamal central MP ndi tablen so bi punini ikunyu number personally ka kolo ya imbor son simsham on sonya do anza number ma zanti umbe samba na ka bonne o tabson on to bolle okay tamalat mu number salamu number ma asen la kamza dinde pana sa jimson sankara pana wa okay so dinde pana la jimson sa tanzanu tum shale maybe ambon tanzanu tum dala na be shada ba kala pala den tela jama tuma okay ko dina be sha zo ma like dana ko nyaga mbala no kula shama jama nya ta hedik pambos aka de jama puni kabela ka jama sa so ka chaka wa nero pam be bu wanu har campus ba like nam ngum ka shawya ni te jama ndrim be sha zo ko blanca de poro jama mane ayo so ami ko ta jama like campus ma puni ka ko bano like so comes I ko boy wonya ya mo sezan ba musun se pro ka so ya ne jama ya to ko so ka ko ne to contact ni ono mutares pama like tenya shukuru biwa it's very difficult for us to be able to get to them so lama ri chama ka har ba it was an letter cham za to secretary karbian hale kan tingar ba ke mu kan ma shabian baba indi la ba telan za na nyurti so dem kunye sham try get his contact ka kolo mama personally some of these things bu pambiane akolo ka amino difila ka amba wonye ni voso bambie bu ko ma na pambiane be sande akpambo ma yu akare bamba mile gba because aku biane ka shabia sa niveau ma biane ka niveau yu egba za habi akolo bu ba yin yo contact ka kolo personal ka chiko ba ya zara nwonya ma twenwo kambe dali shedin mi chikan kola mbon ma poi ko en zan ban shat in zanta o en zan nan ban shat ma en wona yelo shamma
ya mangna nyele ko shirin ya shahra masu dan nan wala dan dibi nan to so boy number ma zanti okay so number danya de 059 86 40 679 okay la boy 059 86 40 679 Yulma nyala Jimsa UDS NYC 22 okay so ali baluma abakatu so yule nyala Jimsa yule nyala so numone ka su karo punda le senen la mo number 1 okay la ma de tumla Jimsa tuma de ben tum so tuma para Jimsa tuma kare to so afana west nyede to tukan tempa to na upo kapu de station wa okay akula zan like tin kala be sha zo ma o jono zo ka tina da dire pa jono la zo tra ko kana jomo so ka timini that campus na school be hinya te kala la are ne to me jono ma har ba jono ka to be na extension ma hadi nya ba like anu to me jono ma tete tanon bora okay na to yana timme jono ma tete ka ali tamasko jono alaji farhan da amele to formation of Damascus so to ban nya repeat ka chan nya jono develop donc ma SHS jono so to ban nya repeat dans that campus wan dans son to pam so tinyo counter la tata ma alaji farhan hana haruna idrisu hana mutara bayim na to sante jono karimi because tuktum pa ba tran kan to pa ana wa ikunyo ko charis ki ba kana tinje so ti an champa denya to problem dinya la dinya ka won ku kolongo be chabu son san karo party be bon ton ku boltes ayno kam te petrons ma bien te ma petrons bon ton ku bolo o dauda de dr dauda mustaba so hale bi ba bon ton reach out to te petroma nya wala nya juma state sa ka bana yina te mele tete ko tu so angle pam ba apte na tana ku bolo son san ma show a final words nya den to alhamdulillah rabbil alamin ana sallallahu alaihi man la yashkuru an-nasa la yashkuru Allah da da mun butozo ko para da da man ban no ni'ma shale to o chabsna hum paawo so tin zan la ton kayele yin song ti shamma yi song sun be na usan ta ko to su addu'a kar pagi yin song ti shamma so tin zan la al-Qur'an aya sot ad-duha ndola na ya ana sallallahu o ya tin tame tam annun suhdo na tan tame shi so tin zan la ton kayele yi station ngoma na untum ya bin sha'ad yin har bar karnya al-khair tin ya kakana inta station spam song and it will be ungratefulness din katubu yele kama mboso kama majority radio yes tra boost time basane inta jifi da zan la full hour anti kata vietnam kakara is Hassan Dabli Hype TV mbala ogbara at the time kate yelti to so tun ku bona ti ya shamam ta paaya muslimi kammi opang mamanka orozon kiyama jam because tun ku be duniya wona ma anta din bi'ana da santonan kamar lahkan of course be kataban shipon because ndo na okalia kate wama tadri nafsun bi ayi ardin tamut wama tadri nafsun madha taksibu gada o da dan bumi onye nyebin sha'ana ambeson wama tadri nafsun bi ayi ardin tamut ami bumi ayin chilosha of course so mandana nata muslima na'am so come tum de la tale but tum tale ma bela kata gulam na usane because you might not get the chance to repent again because afaso dio fila kai o tum la tale ma kachang to jon kai o na ambeson san no tuba ka jon ka bisi that's unfortunate now la nerma ka kalle zorta paaya now chaka de muslim go muslim say yorlam because this is something they am promoting muslims of course da adam kam adam bunye no barka zo so the muslim sama tamamal la damba ka tuhur muslim c'est fact so time come between kam muslim se be progress ne batuhur lami to zorta suhur ndo bala nawan o yima muslim na ma banya la kara na ma ka ba tuh muslim sama so ka sura adu atar muslimi kam because muslim se bola la na wonta muslimi kam artificial on yan zan yul ulama ka zan yul nawan ka sata pa kiyama kan hada ma indi wa billahi tawfiq wassalamu alaikum wa rahmatullah press yeto adan kare yul kare de tuniti te shehle ka te shehle an zan zan pa handi ko vatama so alhamdulillah Allah yudi yes nya pala campus
the Muslim be shikurma pune the total population to ya 3,000. Wow. The Muslim be shikurma pune to ya 3,000. And most of times ma Fridays come on to treasure up yele. Jungle ma to pandalem. Jungle ma be yala. Population ma ana bugal skap me jungle ma. Sound population ma pa ya. To ya 3,000 jungle. So jungle ma ti kana shibsa la samban na puhar. Karso che ka shabchen ka tansen to puhar. But yan kana lectures pi yan garma. Make up lampa lectures. Karza hanye le mosra dantese. Akana talan le campus ma shikuruma na bi community shelf ma. Saturday Sunday be kan mana shikuruma pune o jangma pune ka to herba kar. Okay. Ka be shabba tinunde to Musa times be shabto complete la Qur'an karma. Wow. Kat mama shikur be to kumbala jangma non dan fane ka community shelf pune ram biama ka wow. So gurguzala talata zu antina ti zante fablan zante selu kat mal jangma ka lamda in good shape ka de dan fane ma be ka ti de dan fane. So tala nyel zan hazo so tun kun yel shamyala tun mer kun tir su kamza ha tun mer kun tir tinan ma dan yana tun mer kun tir su kamza ha da bambe ne bu yare yidan do bi zo chado ne nyang pala ka shikurma be ipagan yab nyang pala yab nyang pala na tinab tu pago ba tana ku biyar za ha fu ne kama chen sheltin chen mo fu tana ku biyar za ha fu ne tina ku gindalan wa ba tinna tinyi labin piltina na masan chen and after that kama to treasure punya MP ma sometimes so ko shin mi yele kama anda punya ma like most of times ha shi samban man labin yab punya la easy ba yin dol ba ha like kabun ba ban bi sun sunu ma item pago kai to abahin yele ha so to MP ma tin yere shemo nyala nawi kunu nam funi abai ku gum wan to shayile nti so kamza habi an to ku shayile Facebook di ku gora ganda na wi kono na fu na to kunun ka tarka kala lu de nguya chante be ka wa so to ku gum le inshallah ka to ina to son so fulle jengla ma kama tan punya ma the for extension because the reason why ka tan extension ma ya to population ne gar jengla ma bare nin kana onun la katare kana to ku da jengla ma lo kamel ta alhamdulillah tum bor shambala ha so son simma ku nyam to bor so kamza hasa ba nya dunya na chimblanya ni kurgunya fule kunya kan wala nawo ni balgi bier fusanta abo za ha ku zang son sun dumala nawo kamal course that wala nawo san so anan ba biana le ko because tun ku bi duniya ma bal man pun yelle to ku bian ma ti pim ka pun bian of course so wala nawo zomta I mean it's just unfortunate ka politics ma sa ka trapum banyetaba ngo jangmare mia yes of course because la sahama so kam da gur maganda trana zan hono ba biu miele la sahama sahama den non sha den non tompa okay so donc kunye sham ngun kambe sambanne ka kanatu song kala la jangno ami te bori song sem song me te ma be ma ka jangwa ka ba mamang zo ka ba nang ma ba nang na ter musun nim zasa because ngban ku jaw kan chanyang para campus ka jang sa page definitely sha kente zam jangwa ku abukata so biti yar jangal den ye to adun gon ya nirba ta zo so kam zan ha zo ka ba kanata nang no ma ba sa le nyele ka ban yul kadama de tuni jangma the taship din be shamar bla tun rebela din nan kar nan so kam za sa amfane de zo ay be sambanne kanye musulme te suhrame agbanim mali ko shere nyen zam tapson be zan namba nanti antu bolla nan ma ka amun ba poa en yotaba de mala a soar mo yiro to ashe na or yermen no simse mande simse to bolla namba so no problem into bolla I think the personal numbers found the simse to dang yel dem kapala so bien on to jile shibokati otherwise yes personal numbers found la arba chanda ti yam bolla number shi on so la the send la okay I don't mean number one bang tunun kat so juli na send la arnon okay I send la arnon shirnya la jimsa okay number up point treasure bol number shet la okay ne kun kar simsina send la arnon okay
So the reason why kat bu te person na best man anto be lo chef ka borna songs be ka mal material set na zangna ka ye nyim oso a ko call su kam te zaino kam za into chante de do kanante balen zan chansho ma so ma on yer on yul Osman mané jim sa president zanti nyampala campus yes number nyela 053 okay 890 3890 okay number one la boile 053 890 3890 wow okay so kama te presane ponjera dum so di sen la nan ne bo number sha wa sen ni mane akumye gba nyuli nyina so anto tada o kari chankwa janyo dan be shada ban to mama so I am to sonson kam kanya cash ne be la ran zalan nan la and boy number okay so dana mama number ko no punjera ay ku kole kama mala sonson kama tikati dini bi akubo na kati jingmani besha ado ku quality okay so katikata za chankati nya dimbesha kama ni kumya o like be ya okay so number nya 0540 929 123 okay 0540 okay 929 123 shanje ku kona ma anytime at all okay nya we abo fe kolma chakata to hamna manguna dinyala inte mama personal anto sena la dinyala inte mama an sena ba dinya jama ai to ni zano number okay mana ma 0542970910 okay la boile 0542970910 okay alhamdulillah to tanzan chongo kapote mabema de benye sa kana dumo pour katizan la enfant no azante nyama jimo katepu bo insight amare ngilum bona abu ma sibi rekare via tan la na tizan jimo te to azante assalamu alaikum